Gay minister, Sam George, gay minister. Gay Sam George, who ye gay who gay partner ni kwesi official. Abusian way e feel to kwawe no e home match. Na makoya busa Penyah na me wo NDC ni mu no de. Busa sem wo fie. Everybody say Penyah, oh, your family issues. I'm say I dey was oh Sam George. Ye ne na nya asem. Oh, okay, but me metena so nyensie. Na we say yensie ni mu no. Say nsem wa hihye NDC fo no ho mu kire Sam George ni tunu mu. NDC for kire Sam George say o bonu tunu mu pa Sam George bonu tunu mu ba po. Hey, NDC Portia. Any other NDC TikTokers have a class with Sam George, Minister for Information. Me mon chirimu. No actually wa adwen ama me. E wo comment section. Aha yi Penyah Block Media. Me so say need mu. Obe like video no other my boss subscribe button. So na back the notification icon for the test updates. Aba chira wa adwen da ama me. E wo comment section. Best so ba so no wa share for so anya bi ahwe. Na me kai say auto for Facebook your page no e Penyah Block Media. Ya pin link no profile link na say page no link no. E wo this particular video in the comment section. But link no so na e follow ye. Na sabra back. Ni anto video no so. I was any baby. Send a minimum da yes Sam George. Oh nyina no wodi tunu mu. Minim. Oh, minimum da. Me you know. Minim. And I was like, yes Sam George yes I wanya deal. If you say anti-LGBTQ plus bill no. Yes Sam George dey by parliament last year. Na say nyina na say wudu bioma. Na say Sam George. Entwa ye. Enya na make am. And this is one na ka. Onim say enche bia. Ana Sam George o meet content creators. I say you know more TikTokers free. Sam George meet wo mo for enhyiamu ne nkitahudie bi ene ade. And omuko ye no. Program nice. O kwani we see future crazy official. Now right after the program no, I don't just be I said and this for no mbo nyoso. Almost same nyina ne say, Sam George e free content creators just say we twa NDC for TikTokers and bia no omugu page ne so e defend NDC eye videos e defend NDC no we twa wo mabo and then wako invite omu aje say omu ni NDC ni mu omu nya adwuma support NDC make us say e bi kura no according to omu no mu kire say kwesi official kura no wakeka na adwuma kire NDC pen sankofo yi ana Sam George eko invite omu ba ase aje say sebe obu NDC for say omu Jimmy Ebusuafo eyezu na mo se honorable Sam George wa yeren ono na ede ne ho na oye ni program ena oso wo invite anyensafo ena ohun se NPP TikTokers ena omo bloggers na nyansa dokoro omo ena wa invite omo bo ohun ni se NDC TikTokers ne bloggers ne ye mfui nti me yo fui so ohwe me no yo fui omo ni nyansa ono oso wo frefra anyensafo me sa na mete nti ni ya mfre wa ne kese wu ni nyansa no no nti otutu na ni na ohun se NPP bloggers ne NDC MPP TikTokers no omo na nim nyansa no invite wo na o ya invite wo na kese mfui ni me ka ho so ka ho ka fra wa sa na tie wo na wa no so unya phone ni data wo nim ni ya wo de beye aya mo fa bi hwe pono na mo ti wo na mo de kwa blogging nsem kese threatening na diatem ne duabo a ye gi nyina na de bia still ye bia se ye mfui adenti efise ye ne obi ane ambesi nkonwa se ye mbe den ye mbe ka omo ho nsempa nti mo pa so mo te yenka ye nna ne ye ho ne yenka nsemmone ndi o meti yenka honorable Sam George ye obi a enka NDC TikTokers ndi kwan se ka man we bi ye ho agro but o ye failure because communication you know when I would down no NDC TikTokers won ye kura dom ye puli fans more than more national communicators or more radio so no by then ti omo no money omo special agreement ye no money any agreement dia sometimes no nothing we need but at least just a little more recognizing the pakakra and say she NDC mpanyimfo na nkasa saa na omote always no omo say we otan ye nso ye ni be didi nti ye to aba wie na ye hu se ho na abo ato 14 ko wo fufuo ni akranti bi ni invite afenyo markings na o si ye nje ni no brali fie no omo nton sandidi saa na tie ba be say to NDC mpanyimfo ne say his excellency John Mahama eni ntina ye mu bebre sacrifice a lot my party no mo de mo papa ne step down mo be ka say na aden monti ase yes eye ne ho do ntina ye mu bidi na mu na mo de mo ntena ho no na de bia mo hu NDC TikTokers no mo disregard ye no respect nothing ba mpanyimfo ni bi nso ho a ye tu chema mo honorable Sam George Padaroma content creators be na ofre omo no yes so ofre content creators
Yes, what fresh Kwesi official. What are my Kwesi official? Where di Mahama temedia. What bomb Mahama tiso abo. Or money content creators now on abo offer monana. Content creators being a chain conform kasama wa buying bar power. Content creators being a chain NDC TikTokers or mokasa favor NDC buying more mobile power. And ne ya mama positions. And ne the omo take care of content and I'm on free right? Content creators being a chair for Freddy Jemo. Content creators being a chance. Our boys now muye dede Sir Clement, Sameba Ike, Orlando, see them, Nana GH, Adem Pahine, Miss Jemba, Miss Abna Gold, those content creators, Lady Basintali, those almost you cannot even mention their names. There are many. Content creators being a chain or more and ne. Honorable wasan womo akosesa those MPP TikTokers almost akasetia NDC party no so omo na content creators. Power is 4 years. Please don't let some people feel say adwuma na ye no muhu ye. Ghana ne nyina ye dia if you call NDC TikToker no say Ghana ni esa ofre no enye say okasama party. Those against your party that you called. Yenya kasa at least ye onkrofobe 100,000, 200,000 mutie. I didn't see any content creators. Honorable, it is not too late. Change your mind. Ya pamocha sa TikTokers na mo from no yen so ye ka hu bi. You don't have to call them and ignore yen. Na mo gya ye honama ko frɛ mo tete mu. Tes ye de yen ka hu bi. Eba ne sen. E de na Kwesi official betimi aka say Clement entimi nka. Sameba Ike entimi nka. See them entimi nka. Just oh, we are saying in Fuibi, and I was even like, they said, what kind of idea? And try ye every say, and yeah, NDC conference, and as I'm just organizing you, hey, your creators, content creators, and all me too. Anna, Mokasa Moya NDC for now, Moya content creators, Moya just a yikake, Moya reactors, social media reactors, Moya content creators. You are just there to react to, social issues. Are there trend more party no be defend bibi trend there no be defend. You don't necessarily create any content. Won't create content is so bia. And you just politics na di mutrimu and am I frustrated. And am go TikTok hono and am move left from right. And bibi am match camera move defend. That is what you do. You don't create any content. Won't take content creators as we said. Now, abusami kon tia. And is a Portia. Eso de ne de e ban or be expressing the frustration. Na this Portia enkase na o kire mosua say de ntia Sam George invite Kwesi official ba say nyina e bi no. Oh. Sam George say ade say bia wo je 3 rounds. This Portia kire mu say hey ade say bia Sam George e je 3 rounds doggy o je 3 rounds. Gain minister Sam George gain minister. Gain Sam George who ye gain who gave partner no Kwesi official. Who gave partner no Kwesi official Sam George who gave partner no Kwesi official. Na wo mpayimfu aba Kwesi official ne say ni munyanse. Kwesi official se Kwesi one official no one ne say eni munyanse. Sam George what bodam Sam George what bodam ankasa me kofa wo ma me twem afro o hanu kwasi asene wo musuma afro o statistic nyansa enye wa wunni no se koka kire wo ma me no papa se bembesi nko kasa nkire no koka kire wunni no se fa kwasi afiri akora no adwen sa group ni yedi yana bodam Sam George what bodam what bodam Sam George gain ni bema gain ni minister Sam George gain ni minister gain ni Sam George who ye gain ni who gave partner no Kwesi official who gave partner no Kwesi official Sam George who gave partner no Kwesi official na wo mpayimfu aba Kwesi official ne say ni munyanse Kwesi official se Kwesi one official no one ne say eni munyanse
Sam George, what bodam? Sam George, what bodam man? Cause I make of our woman trim after our hand. Was ya send a woman to my floor hand? Sam George. Just NDC for na social media, ye nipa. Ya ye wo just NDC for na social media, ye nipa. NDC for your social media, ye nipa. NDC for your social media, no, ye nipa ye moi. Sam George, when you do for social media and big Johnny. Wo won frɛ kwasi official. Kwasi official, on bet chile campaign ye ma NDC. Kwasi official, no di John Mahama atem. Wo cassette ya John Mahama. Kwasi official, no cassette ya John Mahama. Sam George, we ye gay ni bema. Obodam, ye be ye wu adwuma. Ye be ye nkwase adwuma. No we na ni mo nyansa ba. Be fa kwasi official. Fani Portia. Kwasi official nkwani ya TikTok ani. Ne kwasi official no konto kwa ma NDC. Oye adwuma de ma NDC. Kwasi official. Ye campaign ku ye campaign ye adwuma de ma NDC no. Ne sam ya kwasi official so 120. No jira benko no jira nifa. Kwasi official no jira benko no jira nifa. Ene wa hunyansa e be frɛ kwasi official. Wa hunyansa ebe frequency official. Wo be frequency official woni ma NDC ni bia wo social media. Chese NDC for ye wo social media ye moa. NDC for ye wo social media Sam George ye nipa. Wo be nu Sam George duma de be do wo social media ano. Sam George kwasi official duma ye ma NDC wo be ye tere. Ye ti social media no so ni kwasi official be di John Mahama atem. Ene wo animonyam sheba wo de akoma kwasi official oye gay ntie ye nye gay oye gay kwasi official ye gay nye ni ye gay ye de ni nyansa ye moa ni ye so ya betena social media ni ye defend the party no ni nyansa ye moa ni ye so ya betena social media ni ye defend the party no animonyam sheba no ntu pe so chese oni ma NDC fo bia wo social media Sam George. Who person chese woni NDC ni bia on social media Sam George. Who person chese woni NDC ni bia on social media kwasi official no ni Sam George. Dua si wram no bebu no. Dua aye si wram Sam George no bebu no. Chese ye ni nyansa. Ye nim nyansa. Ye nim ya ye. Ni abetena social media ho. Na ni mo nyansa eba wodi akoma kwasi official. Chese kwasi official no ne sefata ni mo nyansa Sam George. Kwasi official no won ne sefata ni munyam kwasi official ne se ni munyam wa kwasi official on ne se ni munyam kwasi official on ne se ni munyam ye de ni nyansa Sam George uye gay Sam George uye gay papa ye wo position se na o si too gay for so sa ya papa wadi aseni wetima ka Sam George wo minister of communication wo fa NDC fo ye wo social media nyahwe ebe je wonsam Sam George ebe je wonsam ebe mo se ye nipa o Sam George ye nipa ye mre ye nwuku ma bi mbekeka ye tigana ha kwasi official be di John Mahama atem ye tigana ha kwasi official ku John Mahama ni mas ye tigana ha kwasi official bo akutie mo kutie di tia John Mahama Sam George wuni nyansa chani bia wuni nyansa se ye ni nyansa Sam George ye ni nyansa ye ni chese jese ni ndie aye de kasa o social media ye ni ndie kwasi official ni ndie chani Sam George due si wura nu bebu no ne ncheche bia wona fe Sam George wo ba ye wo so usu nyawe usu nyawe di aduma no tinye ye 10 months nye Minister of Communication aduma ba ni Sam George waye Sam George Ubetina ubeye minister of communication 10 months ni adwuma be no waye ministers for ato force ni sami dem free bebu fatui Sam George adwuma be no waye kire ya adwuma ubetina so 10 months ni wetima ye e de aboa man Ghana wo office wa Sam George wo minister of communication kire adwuma wetima ye aboa nche wonwe aboa enche Sam George nwe na wo wa be frɛ kwasi official
e de na kosia TikTokers fo baba ye TikTok wo tieto unim NDC ni bia unim NDC ni bia wo social media unim NDC say NDC fo de NDC fo wo social media ye ni munyam ye ni nyansa say ye kosia be Sam George wo ya bua ma bua wo ye wura ma bua wo ni nyansa ko penyansa Fasco nyansa no tonchen ko pe fie nyansa ne fo bo bra Sam George wo ya bua nya wa ya mo ya unsa wo ni nyansa Diani na hwe wo be ye minister of communication no da ben da kwen wetima ton sa fresa me friend NDC fo wo be ye minister of communication da ben da no team frɛ ye se me friend NDC fo da ben da Sam George wo be ye NDC communication no sa post na bunya ye no die ba die kura no wetima ye die bo NDC fo Sam George NDC grassroots social media ye campaign e dia ba dia o Ghana mpo Sam George dia no waye Sam George dia no waye dia wo be ye minister of communication Sam George ejuma ben no waye ye pese ye hu 10 months ye hu ato force ye ejuma be ye Sam media mfiri ye hu ejuma Sam media mfiri ma ye hu ejuma ato force ni me ye no man Ghana nim adia ben ni Sam George waye the 10 months ni ye pese ye hu a surprise when you trust the shame. A surprise when you trust the shame. Asia batama ye adwuma no ma me no papa da. Ko bu sama me say surprise na. Sane ye adwuma na and surprise na. Now Sam George who NDC for mabuna ye wo social media. Wo de ye ni monyanhye e kwama ayi. Kwasi official Sam George. NDC for ye was TikTok we did John Mahama tem Sam George go what way se bia di watema be yode Sam George what way se bia di watema Sam George e be yode what way Sam George se bia di watema e be yode bia di watema Sam George e be yode kwasi official be di John Mahama tem ebe company adia enye obekafa John Mahama ho Sam George sia nyansa na woni nyansa mi hu minister oni nyansa se woda minister sabayi baba ye nwuma Sam George ye hu adwuma bi a wo ye minister ye de social media ye hwe wo woni nyansa Sam George woni nyansa kra ko sia TikTokers fo bi NDC fo ye go social media Sika me ni problem o but me Sam George hu nia waye se NDC fo no social media fo no no ye ni sika wanya de Sam George ade aye no sika no Sam George nia waye no Asemu MP nipa asemu MP nipa Asemu MP nipa nipa never know was Oramo Sam George I believe say messages are come oni nyina no wonsaka na wahu ni nyina na wahu so dia ene etobo na tena se na hwe na ye the need for ente sa ebe we ya mi bu ko bi so bia me se NDC fo ebe ye mo se anwonafo showcase hwe ene Ghana election no Ghana politics no enipa ate no ma si o ente se kane na me do party we ye to aba wie ya ye che positions na ebi mu nya post ye hu se de amanfo fight amanfo su that means say enya Ghana ye yonko a obi an so peni botom nanti no se me so mo nya na mo se mo ma obi ade a ene esesi a ye nyina so ye be peye botom se mete wona se MPP fo ba ne ye frɛ me se de o ma start frɛ ya na me hwɛ na mu odu na be boa me amagye na ma ye campaign tia mo enkwala no obi obefra mu bia obeka se mo mra me ye campaign ma me o ma musika na hwɛ na mu odu betimi dia ba obraje na ye campaign tia NDC hwɛ se munim de free soro ba wa ho ma hyɛ dade eche
Mama nkasa ye threaten we can never threaten you. Some de munya sika na munya position na munya tumia. You don't fear threat. Say de Akufo Addo kokko gina Kumase kora say wo pa mo nto aba ma NDC a. Eye ne sa wona fo showcase wo so tutia na mpa no. Sa mu bebre ye kasa mbeka so ana mo fi set time no so a. Na mo akwose sa musika aba he ye begye dia san campaign atia mo ato atia mo. I swear God. And mon can we say NDC say ye ka party ye vulnerable e wo communication mo ye mo supporters nyina ye ntafo nya before mo ntitwi and so mon share this time and na Mahama ho do charisma done so and come share done so e wo say ba manyam ye no nyam dead nti enipa pie de akoma pa and the support ya na mo aba power mu bi mo nya ministers mo nya poster mon kan kwala na ide o mo nkwato ho nom mo ka say Akufo Addo penso na ye easy so bi be so camera munim enamfo a yahwere because of politics munim abusia me kura de mi say mfa me ho say me obi anhwe me ntimi o ne me nya adanfo akọ o ne me nsere akọ I don't even give a damn but nkwala ne bi omo te Ghana ho no mo no munim ebi mu fie nkrofo fie omo hanhan kura ye tutu omo na mo ba mo banye gu nkura no so wo frɛ nkrofo nso a wakɔ frɛ MPP fo a campaign time no mo di wo party atem e play jandam against party as ankwala ni pie be defend ye no wo mom ne deserve se wo no wo tena seton sadi dedi nkomo won Sam George wan hwe ye be ye wo sa wona fo showcase na mo NDC for me ka bibia kire mo this time Ghana politics no enye mpuntudwuma ne ye hwe so to aba wo emotional vote we ya ye me say aya me ya me to aba ma no me campaign atia no eno na ye mo aye gina so de to aba 2016 John Mahama ye adwuma wo wiase nyina enso jandam eni abufu sema yeto abetia no enti mo de mo fa mo ho nto mo prophet for no mo se mo benya 16 years ne 14 years no NDC MPP for no mo prophet chen mo no mo sika chen mo breaking the 8 prophet for na ka kire mo se mo be breaking 8 so wi ase no mo nya 38 etene enti anything can happen nyame nto aba o enipa ne to aba enipa ne kasama ne to nipa koma soma ne to aba mo aba mo yi nkwala na ma mo nwensa nkwala we mo nya adwuma mehu ye nko ba tan bia no aduane we di kan 7 ma ansa na de be ka no afre nkrofo ma se mo meji mo da mo ba mo da ne father for all aduane na ben na wo se nka mo hwehwe nkwala na mo bre ye na mo di kan mo baabi hyehyɛ no mo ye se ya bie portal nti obi ankoro adom best corners wo kokko twiro ni dia mo be da hu ni din anka said because nkwala ni nyina din o mo de da TikTok ni social media so bebre nya o mo anka sa din instead some be hwehwe nkwala no you can mo betima hwehwe o mo wo ba me di ye mo queen organizing nkwala 10 mama I will do it something wa be ye Thomas betima mo chese mo ye mo adwen se mutiri mu na eden emre no so aye nso ye beboa bomoti moden mo asa ye pese ye kasa nso da bia nyahye e ka ye mu bia bo wonkwala ye wo Ghana ho NDC phone tua ye kan so da bia na ye to data ya to aba wie besi nne ya ban ya ba power so still ye da so to data enkrofo frɛ ne de wa ma misika mi nidi enso na NDC my position na motete honom opani bi antimi nkasa this month de misika kra ma yimu 5000 ma me hwe social media for nkola mi nkyema omo no mfa ento data appointee si nyina senka bosom ya so no bia 2000 mo ka bomu a echema social media for nkola nka hwan na betiem mo de mo nkoso wate enna maka chem me se saa be we mo ntwonto ebeye mo se anwonafo showcase se si ya no obi anya obi a o time no so a mo be hia social media for na mo be ba no that time we will stretch you na that time no so mama abufuo na hye yemu no saa sika na nka wo se mo de maye ne ya manfa ma ye beji asa to atia mo pa mo mfa nsan ba bia nsuo nka tama mo opposition mu bebre ye frɛ mo apa na mo afa ye tworo mo apa na mo respond ene ye messages ene ye calls akaka mo phone so be 2-3 months a da bia mo kuta mo phone so nka mo da mo reply po yes ana okay mpo na nipa no kra komanto ne yem emre ne beso emre na wo behwehwe ye no so beso a wo so betwere ya ye so ye behwa ye beyi ani mo ka say this time politics na nipa agimi wo ho ene mo ye hu se politics no e ye aduane die nti se mu didi a ba bia me so mefa medidi bia no mefa honom mo ma nipa bu afu too much ye se mo hwe ye na mo mankola du bufu na cup ne ye ma na table ne ten a mo be ye mo bose obenyansafo ye bu ne be Asembe kredi. So I was away Miss Ahomachino. And I must solve the family issues. So yeah, see me video na me za ko to. Ye go to solve. Ye solve nwie ye. O de be si bia no. Idi nkyere be sa bro. Ai Penyah bro we ta kire wa adwen ama me. E wo comment section.